Hello e tui tapu ke baptaiso e whanki whanau vare vare. Tūgula he wila pita ngahi wheri koe niu mai ke te au pe ko tūgula pe mo e nga tōra ko whaiwhekau. Me ngahi tuk whaholo ke he. Ko tāno tau gwen koe whaiwhekau au e seswisin tau tahina tonga. Pea uko whai e baptaiso e whanau vare vare. Pea au toi whai me baptaiso e kakaila lai. Sai, ko whampi ko laki mea e ko whampi whamala ala bide te motoro ko tau pe ko whaiwhekau wesiana mo ko motoro ko tau pe tau kau whata. I he loto e wesiana ke mohanga o mea i. O koe ke ta off he tau toka te rine papitaiso e kakaila lahi. Whanau koe tau toka te rine ne tau tohi kuni stutone koe ta uaf manima. Pea koe kupu ono e sakrameniti. Aia koe tala noa e sakrameniti o peheni. Ta tau e baptaiso, pea me oha mohe ai eki aia o pehe koe whaka ilonga i tua ai baptaiso vai. Aia ku unu kita ki ai pe o kululuku aki hoto mata o ui koe papitaiso i huafa e tamai me alo me lau marie ma oni oni. O ku whaka ata ai foki kita me hianga hala mo hono uri pe mo te mau hamu ui fo o ia Christ. Whanau ke kongkoni. Koe papitaiso o e kakai lalahi. O whakaure vai ki nau toke ses ha mai o karaisi. Pe o silai maa nau tolu. O ka pau ku nau whakatomala mo on. Ai ngahi tāpuaki o COVID-19. Ue COVID-19 fo o ko ia Christ fo memore tau ngahi ang hala. Koe whanga ki vare vare. O papitaiso. O nau kaure vai ki ses ha mai. Pe o nau tolu hono rerei i tua. Pea o kupau foki mo o nau tolu e ngai koloa whakalau maari o kutuu i a COVID-19 o ka nau ka whai a mui hono ngai tuu ni. Ko hoto whatongia o tuk me o tu papitaiso ki huawha e tamai mo alo me lau maari maa ni lak mea kupau ke uri aki e te volo mani ngai ngai fulipe. E whakau sou sa mo i lau kau o en maa hala ia kai maa e ngai hori kovi e kakano. Pe kohono ua, ke utui ke ngai toka te rini e lot Kristiane, pe kohono tolu, ke whai finangalo maa oni oni o tua, mwene ngai whekau pe au fōu i aha kotoa pe o mo. Sai koe wheu ireu pe, ai koe tānofu ke eke uinga no papitaiso koe kakai lalahi. Mea e tolu, ria ke te volo, ua, tui ke toka te rini lot Kristiane, ko pa maa he tohi tapu, tolu, whai finangalo maa oni oni o tua. Pesai, wang whewhirewa ilo e ki vare vare ia mea koe ni. Ko hae uinga o tau papitaiso ai e vare vare. Sai, koe makatunga whakatohi tapu. Po te tau whoki peki he, tānofu gen, ke uinga ko papitaiso ai e whanki vare vare. O sin tau whamahino, a tāpe ke papitaiso ka kai lalahi, e vai lahi he nau tui ke he ko sisu kasi. Ka ko whaam ke whamahino bito mea koe ni. O ikai ke whiema uia ke papitaiso hataha, koe ui ka huki he van. Ke ki tui hala, hu mai ka te au, bok whaeke mai tokolahi ka te au tokua. Pau ke papitaiso ke whakakato e whekau. Ko ke lopu ke whekau a hai. Pako ke lopu ko inga whakakato e whekau koe ha. Ke tala hei ulawa hata hei ki he vanya ne tau he whekau. He tau tō no no ko tau pe tau tō ko tānoa ko paula ia. Ia loma wahe tolu ke sua tau. Tau tō no no ko tau ke tate nea usia. Ai hoi fua ai otua. Ka tau mau whaki pe. So mau whaki. Koe koe mau whenga. Koe koe mau he tau he whekau. Tamai paula loma wahe tolu ke stahiwa me wanoa. Koe me pe mau he lao whekau. Koe ne hanga pe tuku aki ki tau tō koe whakahalaia pe koe ke tāpuni ho tau motu. Koe lao koe uni hanga whakahalaia ki tau tō e ai o tō pakapau ko whenga ke whakakato lao whekau. Tau he whekau e hongo fu kotoa, he miniti kotoa pe ho mo ui. Ka kou whaupate kai te ke lava. Pakono uinga ea ko pe hei, o koe ke whiema ui e ke papitaiso hata. Me mauinga ke tui pe koe ke he eiko sisu kraisi o mao ho whakamo ui i he fōho ko fu he taata eiko sisu kraisi. Ko e parahame ko ilang, ko ilaisia ko ilang, ko Mosesi ko ilang, ko kahia akau ko ilang. Ko kakai koe ni, hei ke papitaiso no toi hawai lah. Ana nau tui pe, ke taata e ko sisu kraisi. Iyo, na me kakai whakamotua, tal mai loma vai tolu wesi wanima, na whakamo ui whakataha pe ki tau tolu, ko ngai whelaulau e whakamotua, ko ngai ata pe ia mo ni whelaulau ko na tok whai e karaisi, ko uhi, na whaihana o whamore more e una tolu i he toto o e pulu mo e lanu mo e kosi. Ko sio mai e ke whamore more ko e toki hap mo karaisi no tata ke tau inas whata. E ko mea mahu inga ke Kristiane e ke whōhono ko fuwhahine hina e tata e lami ko e ke hua ke langi sai. Harewan o hingo tau papitaiso e whanki whanau vai vai. Ko makatunga whakatohi tapu ko maake vai taha tolu
vai hongo fu fa me mo ko vesta tolu ke ta no fa non ko lawa pana omi ke te hata mai ko ke ne ala ke te na to pe ka mata lolomi e ka wako e ka kai na omi ki na to ka e mamata ke asi su na ne tupu ta maki o ne pehe ke te na to tuku pe ka ta mai ki ke na ha ke te o e ta ofi ki na to he o ma ai fa hinga ko ya ai pranga o tua kwa we ko ta ko ia e kai tene tari pranga o tua o hange ko tamasi e kai o pito hu e ki ai pe ne hapai e ka tamai ki o ne ai hono ni ma ke te na to ne fu tapu ki ne se me ma hinga na ta ofi e ka wako no mai whānau. Ka tarangi sisu, mai, he mai whahinga koia, mai whahinga pehe, whahinga o kange nau mo ui ha whanki vare vare. O nau mui mui ka no awi ki nau tohe nau whae mo nau tamai ki he eiko si isu krasi. Nau whiawhia pe nau toke awi ki nau tolu ki he eiko si isu krasi. Sion, mea mau ingai, pap tamarewa si isu, ka kapai ka ke tau tari e puranga atua hange tamasi, tau tari whiawhia puranga atua, hange tamasi. Tamasi, pepe tamasi ia, ko ton taha pe me utara mai mamu teti. Me utara mai mamu teti o mato. Tau tari puranga ko me utara mai e otua. Ko si Yesu Christ ko tau whamo ui. Me utara mai si e otua, me utara mai si Yesu Christ ko tau mui anga pe ke tau tari hange ha tamasi. O e tau huu ke puranga to. Ko me mahu inga heni. Ko whehui ko tari ko he baptaiso ki whangi vale vale o pehe. Ko e hae whina ngalo o si Yesu ke he tau whanau. Aki tau tolu ko tau womi ke eki. Mandu ko kai ko na nau mai ko no mai nau whanau. Ko kai na nau mui mui ke eki ko si Yesu Christ. Ai whina ngalo e eki ke tau whanau ko tau tu. Hai me whai ke tau whanau. Pako mwheu ia utari. E baptaisa whangi vare vare. O pere whai toka te rin ko baptaisa whangi vare vare. O whina ngalo a si Yesu. Ke mau e tau whanau. Ke ange e tau whanau ke te ia. Koe ke nanga ia o whakatapui. Pe tapu aki e tau whanau. Ua ki hea tapu aki mono whakatapui. Ta mai lei tau tole ngāwe vai tolu. Me siwa ni mau me wano. Ko tapu aki e o tua ko whai mai a karaisi. Kono whakatafok ki tau to. Me tau ngahianga koi, me tau ngahianga hala ko tau pe. Kono whakatafok ki tau to. Soko meu tau anga o mai whangi whanau. He tama he toka te rine ke te kau whopambe toka te rine ke te tau tolu meu. Tau wako me toi tapu e sāme ni mataha pe te vita. E whanau i pēi mo e hia na tui e pe e whae e te ai mananga ko me anga. Tau komata pe saka meni te e papi taise whangi vare vare a ke whamoon ki me. Whanau e kai ko tau pe ko e anga hala. Pe ko whambe kau whai whekai ke te mudanga ririu me ko nei ki taim ko mandu pe na whainga taha kau pure ako na mawako e se tau tai. Ke ne hanga ririu e me ko ino pe tuku whanau e whanau e ko e a ke puranga atua. Tuku e. Ne ai he poto e ko whantatau ke toi tapu. Whanau e ko tau pe ko e anga hala. Pe koe kono whanau e ko e anga hala. Ko hae whina ngalo o tua ke si whanau ko ni whanau. Mai reo fai ves ko ni ai na tau lau e maka vai hongo fulu ke sta tolu ke tahano ke ne whao mai. Whina ngalo si isu ke ne mak we whanau. Ke ange ke te ko ne ke hane hanga hapai ki nau tau ko ne fu tapu e tina ki nau tau. Sai, o kere wango mea lalahi e ua o kuhinga ke e saka menit koe kono baptaiso e tau whanau ko uruaki. O lawa te heki e whai whekau ki mo tolu tau pe mātua. Se me mahu inga mātua. Ue o mai noa ia pe whanau. Mātua o omi e nau whanau ke nau manatu. Ko e nau whakatapuia mai o tua pe me nau whakapapau. Te nau wako ne kina ki nau tau he anga whakalotu. Ai e ko me mahu inga, ango mea eo. Ko nau o mai ki he ke awe ke whakia si isu ke mau e si isu. Ua. Ko nau tuku pā e ke nau wako ne kina. Ai e mātua. Ua ta whatongia e tau e baptaiso ta whanau, ke tau whako ina te wholofola, ke lot whawhamiri, awe ke lau te whasapate, a ko ina te ke wholofola, lot whawhamiri, awe ke hako lotu, suko me koe ia. Ko ta whatongia e ta tuku pāki ai, kono baptaiso ta ki whanau. Sai, mai koe tau whanau, mai ke baptaiso, kono whakatapui e ki nauto, kono whakailunga e ki nauto o fie mako e krais. Ei tau ilo koe ki, osko koe ki konga koe no lau koe ki tala teu koe baptaiso, pa peherewa, e lau koe o wau koe ni, e baptaiso koe ni, e whanau vai vare. Peo kainga mo whanong, ke kupui kosperi koe ni, a make vahe, e hongo fulu ve statolu ke tahanu. Mo whanong ke kupui kosperi koe ni, e ngai fui rea o tau whamui ko karaisi, to kua na ne whekau ke omi e whanau ke te. So me mau ingai. Ko inga no whai baptaiso,
ai whanau. Ko e hui ko e tau talangofua ke whekau a Yesu ke omi ai whanau ke te. Pabere, pea na ne valok a ki nau tau na e whieta ofi na ne naki e ka kai ko tō peke nau hoko o hange ko hata maiki. Mo wakai fo ke fiski tu ane ofa ke te ki nau tau na ne hapai ki nau tau ne hiri hono ni maki ai o fuu tāpu e kina. Suko no baptaiso e. Finangalo e ki ke mak nau tau. Finangalo e ki ke hiri whaki hono ni maki ai o fuu tāpu e kina koia. O nai ha tala ka mo matua ki tui finangalo o kune finangalo ke mau e tamaiki ke hapai ki nau toa ke ne alo ofa ke ange ke te ki nau tole mo uita e ngata ke whakakau ke no pono. Sino mea e. Tau whakaha i hono papi taiso e tau whanau vare vare. Ai finangalo o e eiki ke ange e whanau ke te ia. Ko hui ke nau suko u mea e. Ko hui ke hapai aki e ne alo ofa he nau mo ui pea ke ange ke te ki nau tole mo uita e ngata. Sai ange e awhi. Ko toi ngā rewa e o wau e paptaiso o kwa mahino ai. Ko e whatongia koe nuk whai. Ko e whakatapui ki tamasi koe ni pu ki taine koe ni. Ko hike ne tupu hake. Pea ngāu e ki hono lau maari. Ko ne hanga riri. Koe ngai kupu i lotu. O kwa whai ia e whai whekau. Whatamu e siasi. Tari e meni e siasi. Poko no hinga tari e meni e siasi. O mautui tatau. Ko hinga e meni. Ai ko te mko paptaiso tau whanau. Pa kore mea whai whekau mo mea ke olunga. O whaka e meni ngai kupu i lotu. Pa mo kata ko mea ke olunga whaka e meni ngai kupu i lotu. Ko uhi tau whakahai tau tu. Ai ko ngai kupu i lotu pe eki alofa mai ke tanu e atama motua he ki tamsi koe ni kai whakotu e tangata fo. So koe kore ke tupu hake pia tanu atama motua. Tamai koe ke tumai ki mate ngai hori e kakano pa moe kai mo ui mo tupu e ngai mea lau mai. Tupu e me kakano. Iyo moni. Ka koe tau kore ke ai ke mate eiki. Ai eiki. Koe tau whakatapu i tamasi, tau ange ki tamasi ke eiki a hon no paptaiso ke ai eiki ke mate. Ai hori koe a kakano kai mo ui mo tupu e lau maari. Tu mai ngana mawhai ke kuna kakano mo te volo mo manse ma hoinga. Tau awe ki tamasi ke eiki. Ke hanga eiki o tuku mai. Ke mawhai ki tamasi koe ni hane tupu haki. Koe hi kene lava i kakano me te volo mo manse. Tu mai ki te unga ki nā toa hanga whakalangi heni. Pe whakapare ki nā toa ake mo itanga. Se ma hoinga. Tau ange ia ke eiki. Ke ne hanga o whakanau nau i ki tamasi koe ni ake hanga whakalangi hane tupu haki. Pe hai ne ma au sia. Ai mo uita e ngata o ka hiri e mo ui koe ni. Pa osko ai paptaiso, tau whaere vairea koe ni, tau whakahu, ai ki tamsi koe ni, po ki taini koe ni, ke siasi o kalaisi, koe ke ako ne kina e ngai toka, te rini, ngai toonga, ai lotu kalaisiani, taun kene nofu koe mātai ka kalaisi o ngata anga o ene mo i kainga, ko whe ia e toka te rini koe ia, o ku whamaa a popo mai ngai toka te rini, tau tui ki ai e tui ka apostolo. Ai ka pate mo whe po whe tui koe, ako naka e lotu Kristiani, tui ka apostolo, lau loto ia, lau maupe ia, lau hesiasi, koe ke whamanat ka te tauto, ai mea au tau tui ki ai. Sai, tako ne o si leo, pau tau rea grewa ki ai mea koe ni, ai ki kupu i lotu koe ni, e ke tāri ki mauto. O hange ko tala au whai o alo pereo pehesio, po mairewe pot whorafora koe ni, kore pe te mo makum, pe te mo ilo tuki pe e toke te mauto. Whaki mai e a whiona ke te mautoro koren, ke ilo mai ke mautoro o kumini, ke to ai matapā ke te mautoro tuki ke hui, ke maa e tamai kini e pāro tuanga e whanau e who'ou, pe i honau whakafo'ou e lau mare mahani ke nau wa usia, ai preanga ta e ngata, ai ne tala ofa ki ai, ia Christ Jesu, ko tau eki. E koe me e koe whilotu e koe, makatuunga e koe pēsi Jesu, kore pe e whuaki. E koe me kore e siasi, koe kore. Ai fui kore koe na tau tāna ke mate, tu pake mate tangata motu a, mate ngai mea e kakano, whanau e kene ni mawhi a lava e kakano mo setani mo mamai, ai ki lau whanau a ki so, mea koe ia, whanau e ngai anga whakalangi e, tau tui, koe hui koe mea whikau e si Jesu, kore pe e whaki mai e eki, e tau whanau koe ni. Ai, ka pau ko whehui au pe, ko wheha whikau a si Jesu, ke paptaiso e whanki whanau, kua whikau hangatonu, ke paptaiso ai ka kai ko tope. Whikau i si Jesu e mō ki mahamani o papi taiso ka kai ko tope. Ka kai ko tope. Ai o koe ki whangatangata mai ke kai tui. Paptaiso ngā tō mua koe. Ai ko whi whikau koe. Ko ia o makatu ungai. Ano paptaiso e whanau. Ko ia beo toi makatu ungai. Ano paptaiso ka kai larai. Ka koe paptaiso e whanau. Koe tau hanga ia o mai e whangi whanau.
e tau ilo fie mau he eiki ke omi e whanau ke te kumi he eiki whanau mana himi ko ia kumi he eiki e whanau mana si koe ngai koe ui ngai ai koe baptaiso e whanau mga tungu pe ia matiu vai ua walu pe koe mo ki mamani baptaiso ka kai ko tope koe tala mai koe kai pe koe tui baptaiso pe hako ina to si koe mea upe koe ko hono ua koe whai baptaiso koe hui koe fulfula sisu mai e whanau vare ke te au pa hono tolu mo kore pe fuak siu hare ve sia sio kore ki heiki tama si koe ni ki haini koe ni to fuak pe hau koe Christian eia me mau inga mai e whanau ke baptaiso pe ka pau ke tui ki heiko sisu karisi to e baptaiso pe ya me mau koe ki tala mai ki tuo taku to e baptaiso pe ko hau baptaiso ke i vare baptaiso pe hau tui ki heiko sisu karisi poko baptaiso ki nau tau o fe baptaiso he hiri nau tui ki heiko sisu karisi i e vai lai ka ui kai koe uhinga baptaiso a koe pehe kua pau ki baptaiso hata ko he kai hoki hewan i kai me mau inga ke fōho tau kofu i tātaa e ko sisu karisi koe baptaiso fe mau he eki ke fōho tau kofu whainina tātaa e ko sisu karisi ko he tau huai ke puranga o he otua tanga mo toa ke nanga pōpō whanau ki mo tōru ko whai whekau o te mo whahangau o ta ofi kakai wo baptaiso he vai lahi mo papi taiso kakai ka ofi baptaiso tau kakai he vai lahi awe ina toki tahi baptaiso ina to lau bego e o wau koe ni baptaiso ina to kai fai halot whawhitai ki heiki una hao tui ki heiki baptaiso ina to he vai lahi pa te mohanga ta ofi baptaiso he vai lahi he pōpō bege ku pōna tau kunistu tau ne wesiliana ka wai whikau nungau tau whai ai koe moe baptaiso moe whanau vare koe tau whaamue e tupua ki tamasi pe whakamo o ne ngai mea koe nukulau ki ai tau tokateri ne koe tau kōren ki eiki hana baptaiso ki vare ka tupua ki vare koe ni peneri ake te e walomo ne ngau e fulipe e whakau sousa me lau kau e ni mama ngara ia me ngai hori kovi kakano se koe meu tau lotu i koe ki tamasi i ahano baptaiso kono ua kene tui ke tokateri ne lotu kristiani ai kai koe na tātu au ka i he tohi tapu me whamapo mai ki tui ka posto pa hono tolu kene whai whina ngaro maarioni o toa me ngai whikau pia fōwai ako toa pe o ene mo. Sige, whai longa i tua pe ia, wai kresi koe toa whaam, ki nasi e tau whanau e nau tupu ake. Ta mai mau kore ke te koe, mai mo e whanau ke baptaiso ki nau tolo ho baptaiso anga ke whaha e mau tui ke whimau e whanau. Ke whimau ke ange mo ita anga tāma ki nau tolo, whimau ke whatahapui ki nau tolo, ko hiki ngāwe halau maari ai, ke riake ngai me e kakano, whanau e kina tō ngai anga whangalangi mai maui te angata o si ngā mo i Jesu Christ mo whamau. Amen. Malawi tō mo mea mai, mo mea tō whatu.